फाल्यां 19 हांगा पिलारच्या दोंगरार आमी मान्यावंत आग्नेलाचो 95वो पुण्यतिथीचो दीस आमी मनयता. मिसां सकाळची 5:30 पावणे 7 8 वाजता आनी दोबाजीक मीस जातले 9:30 वाजता. त्या उपरांत 11:30 मीस आसतले. सांजेची मिसां 4 5:15 आनी इंग्लिजीन मीस जातले 6:15. फाल्यांचे दोबाजीक मीस भेटयतलो आदलो पोर्ट ब्लेअरचो बिस्प आलेश डायस. ह्या वर्साक आमी पुण्यतिथीचे मीस आनी दीस दवरला 19 कित्याक 20 तारखेर क्रिस्त रायाची परब आयताराक पडटा. तर तुमकां सगल्यांक येवकार मागूंक मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोर्णा पासत फाल्यांच्या दिसाक येयात. Tomorrow, on the 19th of November, we celebrate the 95th death anniversary of Venerable Father Agnelo on this Pilar hillock. The masses in the morning will begin at 5:30, 6:45, 8 o'clock, and the solemn mass will be at 9:30, followed by a mass at 11:30. In the evening, the masses will be at 4 o'clock, 5:15, and the English Mass at 6:15. The solemn Mass will be celebrated by Most Reverend Bishop Alex Dias, who is the Emeritus Bishop of Port Blair. We welcome you all to come and pray for the canonization of Venerable Father Agnelo. We hope to see you all on the Pilar hillock tomorrow. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.